Kungi na kuwa bidhaa munene wa Rwangiru Woremi James Mutia na ithukirite mubunge wa Gembe Central Dan Kele ni kiria kuga Kele na kwangaratania maendeleo ya thirikari kaunti ya Meru jatigakinye Gembe Central. Mutia ugite Kele na atumire nthaka ciawe ciangaratani weja ni boa mbeu kawiru akiuga Kele aliteva siasa ikurukini Kagita. James Mutia orane abitha monene wa manto megia urimi kire thirikari akaunti ya Meru na thireto kinyare musiasa ntereche Gembe Central na kira kimuthuritie ebonene ne kira kuga atiri igita aria athiurukite akinenganagira mbeu kana Gembe South na rogoti tuyete Gembe Central toro mheshimiwa wa Gembe South Central akuinga njira otomanto bage begira maya njirene begira mitinjirene rebo na mheshimiwa inga njira ngabana kaete mbeu we antu akuinganjira tebia kureta ogwende akithukira mubunge wa Gembe Central twe endani Kele na focus na utanto ngui we tumana kureta agaite teno tumantu be Gembe Central bo mwandikite ururia kiuria Gembe Central ukaurunyanku ndio ukarunyana ithali kwe mutako kengo uria kiuria auro akwinya kuro ritho athiro roye na bata bori mantu mabara yo ekuma stage kwa jilo kuya monga keke ni baba ewe kwa lami ukaindwa akikurwano na kuurantu kuya kwenda kula mheshimiwa ndani na ale kengaba no mero alitengo to kama na we nguine wakita na bangire kwa uri ya ndo ndele na ndo yake. I think president abado mwiki aiti ata yano no baba kumbora ba wigwa mheshimiwa kana wale muntu eko twenderi obwa eko tu intimidate odio ogenderi obwa nkorokia kiweta kinyamanto makoneni na gwagagia bokaria bwa bwethirite bukionekana kinyana menda ya kirojo ira itigirite kinyanto boragitwe aliuga kwenda kula mheshimiwa ndani ena njeo tumira ndo ene na kalende achuria nguo yake ni iriko mantu ya security euti involved function ewimbo yake kwa bado daga na thirikari ontona bango thema kinjubilia take thirikari yegwo kawetre gwo theri ningino te gwo bera thina chietu ningino kana thina bo bana kwina thina ku security issues euthi na chiake na batu kuithiria batu kwa mantunya ya budget ira chia thro atho na ngoja ndo this is 6000 ito wana ngolo nya locations na ngolo sub locations kenda ba kuona nduma akue ito wenya ukiombe kana thro roje na qualify kwa sub county na bwayo ne batu whether ina DC wayo ndo ba qualify na numbers ndo chukuma to kwa sub county ya Kiengu na whether ya retene na chukuma to kwa sub county enge athero kena ndo bado na mombo temboka lakini wendo kwa mura bo indo aki omura thina na kuri atikwanda kuruthiria witawa kitaka atukumenya ngwine ya itanwe kuma Gembe Central Peter Class Chabare.